Babua. Ghana made in Talia. Me jitugu kototo. Entale papa de share wa abu krasini. Kwa siaba. Wawalia tan way. Awalia kan Christy Bayfo. Obapa Christy Bayfo a jama money ba. Ni krudina tu kwa dini chem. Kwa dini chem. Akwa yu obikunu. Esa betutu ayampia. Abua. Chem di. Abusia Obapa Christy ene ni kunu dada Pastor Love bifunu na kilim say bifu bia eto betwa na so akama ya se bifunu enya de a eto ebetwa sesia ni nyina ahyase ni interview bi Obapa ekọ grant e wo Kingdom FM on Fifi Prat ene ko yesa interview na Fifi Prat eko bisa no aba na nwum a oto ene ne otro enwum ne ma no na Obapa eko yi ano no ena agro okoka so ni kunu dada no obo ano ni kunu dada ni menu kra so mu the same skill obia abona ni kunu dada ne de nka ono wo nanim kakra eye ni kunu dada no wo nanim kakra echen Obapa Christy ebusia sam waye a Obapa Christy edimai eno ena akwa Pastor Love da oba bontin ebe so life isi ni so ne okeke bi ede che Obapa Christy ye pa Babua. Ghana made in Talia. Me jitugu kototo. Entale papa de share wa abu krasini. Kwa siaba. Wawalia tan way. Awalia kan Christy Bayfo. Obapa Christy Bayfo a jama money ba. Ni krudina tu kwa dini chem. Kwa dini chem. Akwa yu obikunu. Esa betutu ayampia. Abua. Chem di. Osuani katache fifa timbetu mi studio kase. Ochire nyom de na anso. Pastor Love nyom ochire ne de anoden. Engineers ebo mi abaso mi ya nyom ema wo de ba bonten be bubo show eje hu sikadi me last born me no last born or was 16 years to Germany me mfa wonko Germany na ko tram sister mo nchi akwo koji obi kunu ko fa problem betu fie na me ba no kra so ma mi hu no o ma me ne nkasa o fra mo wa Christopher usu ye Kristo ni utu nyamenyom usuban wa brabo ben na kire se wo ye Kristo ni usuban wa brabo ben na kire se wo unim awrade usuban wa brabo ben unam wiase no wa brabo ben na kire se wo kura se wo to nwom obitie wa brabo ben na kire se esese wo bi kura to wo nwom wote wo enwom akura wosa usuban ben usuba ya wo da na di wi ase no emu di ahin na wo se ekire se wo kura se ekire se wo kura Exabusia after say Pastor Love babontin ebe ka ensem we edigu ne yeda da hu fiwie na okoso kasa bebriche se ne yere no kura waboni dua sese okogina ba bi koto nnwom a ono Pastor Love ene troma na bibegina hwa na obetwa hwe ewu fi se one hu nkonkon akwapam ne no ena Obapa Christy on Facebook page ena odimwaye ekokoma Pastor Love odimwaye no ebusuya se me kan ede amamwa say ena Obapa Christy esitro nsem no na so kruche nsem no edikogu Facebook page no say na all can say I confess that I am saved and shielded by the blood of Jesus Christ. When God placed me in Christ, He surrounded me with divine protection that cannot be breached. No demon, no devil, no evil worker has the power to speak any kind of curse on my life. That is a mixture. Obapa Christy, chese ono no wine before, wine money, wine adamoni or say ono, obet me edin nsa aka ne nyame ehia no. Or say ordinano pemu aka say ono Obapa Christy no, nyame de na dua Yesu mu e de osoro bambo ato no so nti no mi bi eni ho a wo ka e de gu ne so a e beye adwuma e wo na brabo so fi say ono wo eni ne bone bi enti untumi emfa wa no endome no ema no enye ye se otoa so na se metoa so e de amamo a ebusia se metoa ne nsam no so e de amamo say your lies will never contain any force on me, never. Those who believe those lies and plans should do so. That's their taste and their life. I am curse free because Jesus Christ bore the curse for me in every form. That I must become the blessed of God forevermore.
more. Ebusua se be to aso and I say me wie ensem no e de mo say I declare this by faith in Jesus name. A blessed child of God cannot be destroyed with false accusation. Let God lead you in all your ways. Obi no de efutu kakra so eto ho edema Pastor Love say omma no ho kwan na nyame eni ne kan e won ne ma wo ne no fi say ne onyame ehira no ye mmoni dua nti ono oba pa Christian nyame ehira ne di duabo bia enni ho a ebeye adwuma na busua beef no ekoso na de say ensem a oba pa Christian so enimu aye a ode bai eno ne mu e kire say enti say papa Pastor Love wa break free asofudie no a onkodi sofo ni bi ana obeye ne ho fie bi owi a wasan akwa from mic no asan e preach say oye sofo na eden eno ode kire nyame ma no wei enye ensem a e wo say e free sofo enum ede ba anye bia kwa no ba no woni no e wo ba emma e wo montem enu nti oba udini de obeba kosi wudem kire say emma wo ne ntem nti oba asabi wo hu na de mu da na woni na wo mada na obetina social media so na wo gu nanimu asese de o yenyi ni se owia obetimi asan akwakofa mic egina ho anase ye friend pastor obenya kokudu e de ade so fi se ne a waye anase suban a wada na di e wo media isu de enkyere se wei e nyame nipa enka kasa fi se enfa fi nenum enkyere oba one no awo emma ewo omontem fi se asempo a Christian Love anase obaba Christi ekokan wan kan bone so wan mo din bone ode odi a oyeye emma o kire se ai na woni nyina enesa asadwen e kire enwom no anase musa asadwen e kire no nwom no a ede ba bontim se wei ena obey kokan ya e bone ben no kan wo mu anuti aba be so camera de asi so wodi obey atam ato ho egu nanu asem se enti se busunya wei no nyina e ya manfo enkire mu a omode e ba ma ye hu se ne nsem de ne fa e wo comment ho ebi so crack say we gina ne Pastor Love e ye no e broken heart e na ode keka sanse me fi se wo na wo kire se enwom no na wo kire man man hate ya oba na wale 14 years ni okọ enwom no se da so kita wo ye ote asinte na kire enwom no e ma afoforo na afoforo nso nto me hate se ne oba pa Christi e hate ye ni hu se ampa enwom no e ye wo na wo kire anase ne mpagya ye no e gina wo so na wo ntimi nye ye na besi no oba no so akọ nanum na nyem to no kwa na ekọ nanum na pagya na wo pagya na da so bia wo na wo twa yampia ne kire se wo kra se na wa anye hwe ewo oba no abrabo muenum no e ya manfo enkire mu a omode bae ma yeso ehu de ewo comment so me kai wo se wo wie ni sa no emi subscribe button so e de ama me se na afi wo wi ana de notification bell no so aka ho se na be ya upload bia bia wonsa ebetimi aka e too much je no ni buso afa buso akọ Facebook so a e ho so e too much je de ho so ya na wa like na wa share e de ama me makra